custody. Idi, dahil yung ilimi nga Badoc kat nakabubuteng. Adu, dagiti may walwala nga matmatay. Madimi matamo, no siya sino iti ang pagpapatay. Ado iti krimen ng nangruna, iti pinagpipinatay. I witnessed the shooting incidents. 3 ang binaril. Agdindinamag ti Ilocos Norte, nga datayo iti killers. Ada kaminto nga makigpigtot, ada kaminto nga bubuteng, ada kaminto nga madi makapangan, madi makaturog. Nakabutbuteng iti mapaspasamak. Apo ka siya na kami. Ave Maria, pati grasya. Analaunay nagkurangam. Ay ayatek nga ilik nga Badoc. O ina nga nadungo, dinggem tuyarararaw ko, tulungam nga agbalbaliw, silawam tuy puso. Kaasyam apu, kaasyam daytoy limi, inakam kat gurguraen, nagnanayo. Napatid si Kararag. Kararag kailangan sa tikunan si Apo. Anything you ask of me shall be given unto you. In-identify natin yung mga gun for hire groups and pinasurrender natin sila. Unti-unti nang nagbago ang old image ng Badoc. Daytoy, panangibabaet ni Apo Virgen Milagrosa de Badoc, isu, itinang waknit, itiyili nga Badoc, nagbalinan nga naranyag, kas labitwen, kas la bulan, kas layinit nga naranyag. Baro ang Badoc, Badoc mapaduan. In a letter of July 26, 2018, expressing the prayers and desires of the clergy and the faithful, by the Supreme Pontiff Francis, very willingly bestows upon the parish church in the town of Badoc that is dedicated to God in honor of Saint John the Baptist, the title and dignity of a minor basilica.